vijence i pomoliti se Bogu. To su nekakvi kratkoročni ciljevi, dakle da to obavimo već ove godine. Inzistirat ćemo svim legalnim, naravno, sredstvima da se putevi do zaraslih jama, da se ti putevi raščiste, da se spomen ploče kojih je onako malo bilo do 1991. godine, da se ponovo postave na ta ista mjesta. Imamo tekstove sa svih tih ploča, imamo evidentirano, da se žrtve iz tih jama ekshumiraju, da se sudsko-medicinski istraže, da se dostojno sahrane. Pa vi ste svjedoci da u novinama svako malo izađe neka vijest da je negdje neki bager kopao pa iskopao skelet. Pa kaže odmah su se prekinuli radovi, pozvana kriminalistička policija, postali sudsko-medicinski vještaci i tako dalje. A ovdje, ljudi moji, već 69 godina znamo da su hiljade tih mučenika da leže dolje i ništa nismo uradili. Posebno kamene grobnice nisu uopšte ispitane. Molim? Kamene grobnice uopšte nisu ispitane. Pa, apsolutno. Prema tome, druga stvar, treba raditi i dalje na dopunjavanju ovog imeničnog popisa na kojem je Čika Đuro radio. Treba raditi na dodatnom sakupljanju i onako oskudne građe vezane za Jadovno. Sve to treba raditi zato što treba, ne zato da nekom pokažemo kako je nešto napravio, kako je bio zločest, šta nam je uradio i tako dalje. Ne, nego iz svojeg osjećaja odgovornosti prema svojim rođacima, prema svojoj porodici, prema svom rodu, prema svojem narodu. I da se svaka žrtva očoveči. Pa kako smo to ljudi? I da se jame zamijene grobovima. Da. A kako smo to ljudi ako nam je svejedno da ti naši gore mučenici leže, a da mi, što kaže, desetljećima prstom nismo makli da se nešto promijeni. Najveći je problem kod nas što se povijest pretvara u privatnu svojinu pod firmom privatizacije svega, tako da ona ne može biti usmjerena u pravcu nauke, ne može biti društvena učiteljica, socijalizaciju problema i tako dalje. O tome ništa ne razmišljamo i tu smatram golemom odgovornošću naših povjesničara kao zanatak, kao profesije. To je jedan od dugoročnih zadataka radi prostog osvješćenja, jer nikad nećemo doći k cilju ako nastavimo ovakvim oblicima da jedan tvrdi apodiktički da je nešto što se ne može dokazati. To je onda nije nauka sama sebi sudac. Idemo na EPP i onda završna riječ u studiju. Evo, na kraju smo emisije, zaista tema o kojoj se može razgovarati i nadam se da ćemo još razgovarati. Evo i određen je i dan sjećanja, znači 24. juni. Profesore, zatezalo, završnu riječ, 40 sekundi, šta reći na kraju? Ja neću puno govoriti jer sam dosta govorio. Ja sve što sam umio, to je ovdje napisano u ove dve pozamašne knjige. Pa samo bih želio da ove knjige dođu do ljudi, da ih pročitaju. Onda će vidjeti svu zbilju zločina. Hvala. Profesor Livada. Žrtva po samom statusu nemoći nalaže kao imperativ da istina o njoj bude sama o sebi sudac. Samo je to rješenje. Hvala vam. Gospodine Mirkoviću. Pa ovo o čemu smo govorili, očovječenje žrtve je i civilizacijski i hrišćanski i kako kulturološki, kakav god hoćete čin. Žrtva je bespomoćna, njoj treba pomoći, treba ju očovječiti, treba ju imenovati. Treba imenovati i počinioca, ali treba valorizirati i život. Hvala. Doktor Bastišiću. Na Jadovnom se u samo 132 dana 1941. godine desio strahovit zločin o kome se niz desetljeća šutilo. Pokažemo malo više odgovornosti prema sebi i prema svom rodu i nastojimo učiniti da se ta mjesta stradanja dostojno obilježe,
da možemo sa porodicama otići tamo da im odamo dužnu poštu. Javite se u udruženje, posjetite naš website jedovno.com, tamo ćete naći niz korisnih informacija, tamo ćete naći, ponavljam, imenični popis 10.502 žrtve, tamo ćete naći niz starih i novih fotografija, tamo ćete naći formulare za upis novih žrtava, za upis vas kao naših novih članova. Nadamo se da ćete naći malo vremena da posjetite sajt, da ćete to i učiniti. Hvala vam. Ja ću završiti riječima vladike Nikolaja Velimirovića, koji je ostavio zavjet u kome je jasno rekao da nema i ne smije biti osvete, ali da treba stalno gajiti sjećanje na žrtve, ali da svijetu treba svakodnevno govoriti i objavljivati istinu šta se dogodilo i kakvi su zločini počinjeni nad Srbima. Hvala vam još jednom na učešću u emisiji. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste nas gledali večeras, što ste gledali temu Jadovno otrgnuto od zaborava. Još samo na kraju da vas obavijestimo o rezultatima ankete. Dakle, na ekranu možete vidjeti rezultate ankete, a glasali ste na referendumsko pitanje ko je kriv što zločin nad Srbima nisu adekvatno kažnjeni. Još jednom hvala na pažnji i gledajte nas ponovo za 7 dana.